Mason. Enzo Maresca mu kiganiro cy'itangazamakuru kuri uyu wa gatanu. Umuvandimwe Enzo Maresca, mfasha umbwire amakuru ari muri equipe yawe. Ni bande badahari kubera ikibazo cy'imvune, ni bande barwaye? Team News. Hanyuma Enzo Maresca, Liam Delap azagaruka ryari? Ari hafi yo kugaruka mu kibuga cyangwa? Uyu muvandimwe yitwa Enzo ati amakuru meza dufite nuko nta mvune nshya dufite muri equipe. Ikindi kandi kuri Liam Delap yakoranye imyitozo na bagenzi be ku munsi w'ejo hashize bwa mbere kuva akirutse imvune ye, ariko ntekereza ko aracyari kare cyane kuhita tumugarura kuri uyu mukino, ariko wenda umukino uzakurikira ashobora kuzaboneka. Umukino ukurikira ashobora kugaragara umuvandimwe witwa Liam Delap. Azarakurikije Chelsea muri kano kanya. Reka mfata abakinnyi babiri. Chelsea idafite Cole Palmer, Chelsea idafite Liam Delap, Chelsea idafite umwe cyangwa se benshi muri defense kubera imvune. Kumbona nta kibazo ifite, inzara kubigenza gute muri zimvune zose? Enzo Maresca kimwe mu bintu agomba gushimira ubuyobozi ni ukuba baramwubakiye depth muri group, cyangwa se squad ihagije, umubare w'abakinnyi benshi bahagije. Nubwo ushobora kunenga ko batarutana cyane muri karite no mu rwego, nk'uko Cole Palmer ashobora kuza akabikora akahita ubona ko yashyizemo ikinyuranyo kinini hagati ye na bagenzi be, nk'uko Levi Colwill yageragezaga muri defense umwaka ushize w'imikino ukabona ko nyine arahari, abandi baramuturuniraho, ariko agomba kwishimira ko afite amahitamo, kandi amahitamo ashobora kumutsindira imikino igiye itandukanye kuri ino equipe ya Chelsea. Iyi sezo muri match 8 amaze gutoza Premier League amaze gutsinda match 4, anganya match 2, atsindwa match 2, amaze gutsinda ibitego 16, yinjizwa ibitego 9. Match 3 Chelsea nawe yazinjijwemo igitego muri match 8 za Premier League. So ntekereza ko kuri Enzo Maresca ugiye kureba nk'uburyo yitwaye kuri game ya Ajax, atabafite yari yagerageje gukoresha Mark Guiu kuri attaque, uruhande rumwe Gittens, urundi Estevao. Iyo ni option kuri game imwe nk'ingi ya Ajax. Kuri match ya Nottingham Forest yari yakoresheje Joao Pedro, Garnacho na Pedro Neto. Urumva ko attaque ebyiri zitandukanye kuri match ebyiri. Match imwe ya Ajax Mark Guiu, urundi ruhande Estevao Willian, urundi Jamie Gittens. Kuri match ya Nottingham Forest Joao Pedro, Alejandro Garnacho na Pedro Neto. Kandi muri game zombi akoresheje abantu 12 batandukanye. Kuri game ya Nottingham yakoresheje Andre Santos, kuri game ya Ajax yakinaga Facundo Bonanote. Nko kuri game urugero ya Liverpool yari yakoresheje nabwo Neto na Garnacho na Joao Pedro, ariko mu mugongo wabo noneho niyazana umunya Brazil cyangwa Facundo Bonanote, ahubwo azana Enzo Fernandez. So ni depth na amahitamo mu busatirizi bwe, afite amahitamo, afite abasore bafite impano zigiye zitandukanye ashobora kuba bagenda amufasha gutsinda imikino igiye itandukanye. Hagati muri mediane nko kuri game ya Liverpool yari akoresheje Malo Gusto, byari bishya kumubona muri mediane, na Moises Caicedo na Enzo Fernandez ari batatu. Kuri game ya Nottingham Forest nabwo akora impinduka, azana Romeo Lavia na Andre Santos, na Malo Gusto niwe wagarutsemo wenyine muri game ya Nottingham Forest. Nko kuri game ya Ajax yari Enzo Fernandez, Romeo Lavia na Facundo Bonanote. Urumva umuntu wari wagarutsemo noneho kuri inshuro ni Romeo Lavia. So bisobanuye ngo urumva match 3 mfatiyeho urugero, attaque na mediane arabihindura ukashatse, arakora shanjoma ukabishatse kandi agashobora gutsinda. Ajax yiteye 5-1, Nottingham ayitera 3-0, Liverpool ayitsinda 2-1. Nko kuri match ya Benfica nayo bari bayitinze muri Champions League igitego 1-0. Ho yari yanatakishe Tyreek George nawe nandi mahitamo. Urumva arimo arakora shanjoma nyinshi kandi zikamuhira kwera ko afite abasore bafite impano zigiye zitandukanye. Ariko equipe ya Chelsea ifite zimwe mu ntwari n'imikoresha cyane muri no mwaka w'imikino abantu bagomba kwitaho cyane. Chelsea muri ibi bitego 16 imaze gutsinda muri no mwaka w'imikino muri Premier League gusa, nibagiye mu marushanwa yose. Ibitego 8 muri byo ni imipira y'imiterekano. Turashima Arsenal ku rundi ruhande kirimo ibikora neza, ariko na Chelsea muri Premier League iyi ntwaro yatangiye kwikoresha. Imaze gutsinda ibitego 8 by'imiterekano muri 16. So neko ibindi 8 nibyo bitavuye ku mipira y'imiterekano, ariko yo harimo na harimo 6 byo kuri kona. Penalty zingahe? Harimo na kufure ebyiri, nta penalty irimo.
bitandatu bivuye kuri corner Premier League ni Premier League gusa ko muri match ya Ajax batsinze muri penalty ebyiri oya ndi kuri nujya mu marushanwa yose ahubwo urumva bita byaguka kurushaho ariko ni imipira 8 imipira y'imiterekano bitandatu bivuye kuri corner na kufre ebyiri so ni intwaro ikipe ya Chelsea irimo ikoresha bafite umutoza w'umuhanga cyane witwa Cueva mara yafashamo cyane n'umutoza ubizi cyane kuko yabaye mu ikipe abigira intwaro cyane muri Brentford umutoza w'umuhanga cyane urimo bibafashamo muri ubwo buryo ntekereza ko n'indi ntwaro ikomeye ikindi kintu gikomeye kugira amahitamo atandukanye kuri ekipe ya Chelsea n'abasore benshi bagiye batandukanye bakina kuri attaque agenda ahinduranya uko abishatse agashobora gutsinda uretse kote ya discipline itari nziza twagarutseho mu gihe cyashize y'amakarita atukura sindi bujye no kubisesengura ko ngirango twabyinjiyemo ibintu nabigarutseho kereka iyo bongeye kubona indi nibwo nabigaruka ariko Chelsea muri mwaka w'imikino Arsenal ifite abakinnyi 10 bamaze kuyitsindira ibitego muri Premier League ni nayo ifite abakinnyi benshi ariko iya kabiri ni Chelsea ifite abakinnyi 9 batandukanye bamaze kuyitsindira ibitego bisobanuye Chelsea ntago iri kuba one man show Arman team ngakwa kundi twigeze kubona ya Pochettino ariko ari Parma utwara gusa kuri Parma yaba atagize icyo akora nyine ukabona ko harimo ikibazo gikomeye ariko iyi saison abasore 9 batandukanye bamaze kwitsindira igitego muri Premier League kandi bamwe mu basore batanamenyereho kubona ibitego batangiye kubibona Mark Guiu Joshua Chapong Moises Caicedo Caicedo amaze gutsinda ibitego 3 muri Premier League iyi saison mu myaka 2 yindi yari amaze muri Premier League ntabwo yari yararengeje 2 ariko iyi saison gusa muri match zitarenze 8 amaze gutsinda ibitego 3 Enzo Fernandez 3 Charoba 2 Joao Pedro 2 Pedro Neto 2 Achampong 1 Estevao 1 Reece James 1 na Kole Palmer 1 bisobanuye ko sensibilisation y'ibitego muri Chelsea nayo iri iragenda ishoboka kandi no ku assist bafite abasore batandukanye ko hari nka Joao Pedro ufite 3 ari kukorera ufite 2 Reece James ufite 2 Estevao Willian ufite 1 Fernandez ufite 1 Malo Gusto ufite 1 na Pedro Neto ufite 1 urumva ko ukahinduranya group rotation irakunda akanatsinda mu gihe kiri imbere wenda bishobora kuzaba equation ikibazo kuko nanone iyo utarimo ugira 11 babanzamo ngo bizeremo basunike match nyinshi zikurikirana hari gihe bivamo ikibazo kuko mu buryo bwa chemistry no kumenyerana no kugira ngo abantu batangire bamenye icyo bakwiye gukora se na byitwaramo gutera ore yanjye ni yuzi sensibiliza cyane none ari gihe mu gihe runaka mu buryo bwagutse mu buryo burambye hari gihe bivamo ikibazo ariko sofa biri kumukorera so good so Ruben Amorim ari mu kibuga ku isaha y'isa 12 n'igice arakira Brighton ya Fabian Hazra mu rugo Old Trafford match y'umusifuzi Anton Taylor kuri VAR ndamubona cyane umuvandimwe Michael Oliver umusifuzi akana bamwita Gave Ward Ruben Amorim kuri match mufite kuri uyu wa gatandatu mu rugo mwakira Brighton mfasha umbwizo kuri squad imeze gute ni bande bafite tubazo tw'imvune ni bande bagaragara cyangwa se batagaragara muri uyu mukino hanyuma equipe ya Brighton yo wayivuga iki Robin Amorim we have some doubts ikipe imeze neza ariko dufite gushidikanya ku bakinnyi bamwe na bamwe ari byumweru twagize hari ibibazo twagize mu cyumweru hagati harimo Harry Maguire na Mason Mount mu byukuri bari bafite mutunok kuba barambida kanganye cyane ariko nta gikomeye mu byukuri tuzareba ku munsi w'ejo niba Maguire na Mason Mount baboneka ikindi kuri Lisandro Martinez we ntaga gihari ntaga hari rwose aracyari hanze igihe kinini abandi bose biteguye gukina nekereza yuko ari umukino utoroshye cyane ni umukino ugoye mu byukuri kuko Brighton ni equipe nziza ni equipe ishimishije kuyireba ni equipe yubaka neza umukino wayo ihereye inyuma ni equipe kandi yataka cyane n'imbaraga nyinshi ni equipe ihindura umukino mu buryo bwihuse cyane mu mikorere yayo barimo barakora neza ku bijyanye n'imipira y'imiterekano iyi saison ni equipe mu byukuri yuzuye ijana kurindi so dukeneye gukoresha ubwenge rero buhagije dukura nayo
dukeneye kwinjira muri uyu mukino ibitekerezo biri hamwe kuri buri umwe kubera yuko ari ekipe ikomeye tugiye gukina nayo cyane. match zirindwi ziheruka Manchester United ntiratsinda Brighton, itsinze Brighton rimwe. match zirindwi zero Izi match zirindwi ziheruka mujene se match zirindwi ziheruka hagati ya Brighton na Manchester United ugiye kureba head to head ikipe yitwa Manchester itsinze Brighton match imwe rukombe kuko match yeruka ari ku itariki 19 z'ukwezi kwa mbere. Brighton yatsinze Man United 3-1 basanze ku kibuga cyabo, mbere yabo yabatsindiye mu rugo ku kibuga cyabo muri 2024 2-1. Manchester yatsinze Brighton ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatanu kwa 2024 ibitego bya Diego Dalot ku minota 73 na Rasmus Hojlund ku minota 88. Mbere yaho Brighton yari basanze home bakubita 3-1, nanone yari batsinze 1-0, nanone bakuramo muri FA Cup. Oya, Man United yabakuyemo muri FA Cup bangije ubusa ku busa. Wasubira inyuma ubwindi win ya Manchester United zaniri muri 2022 2 ku busa. Bivuze ngo match ziheruka Brighton zirindwi Man United itsinzemo rimwe, sibye ahandi yabakuyemo muri FA Cup kuri penalty. Ahandi hose ni za 2-1 za 3-1 za 1 ku busa za 2-1, hari nawe yabakubise 4 ku busa muri Premier League kuri zirindwi z'ukwezi kwa gatanu kwa 2022. Bitego bya Caicedo, Kukureya, Pascal Gross ndetse na Trossard bose baragiye. Cha Brighton irahindagurika kandi yo naraye napungiza amatsiko. Robert Sanchez, Yoel Vertman na Marc Kukureya na Lewis Dunk, Yves Bissouma, Caicedo, Trossard na Solly March, Pascal Gross, Makarista na Welbeck. Asigayemo Welbeck na Lewis Dunk na Vertman. Nta wundi na Solly March w'imvune. Solly March nakunda kubara ndetse imvune nawe yatakaje umwanya ariko ku mwanya urimo yakuba minte cyane. Hanyuma Samu ukurikije ekipe ya weekend bakira n'ikipe ya Liverpool, ndavuga Man United na Liverpool mu rugo Anfield Road, umuntu yavuga ko iyi nsinzi yabasigiye ikiba kopi y'abagapesinga ku munsi w'ejo ku wa gatandatu. Icyizere mbuye buryo icyizere akatsinze igitego cyiza Lucas Paqueta. icyizere kuko urumva bari bamaze umwaka sezo y'umwaka ushize wose ntibigeze batsinda. barakoze kubivanga barashanze sezo y'umwaka ushize ntibigeze batsinda match ebyiri zikurikiranye muri Premier. yego ino sezo batsinze ebyiri, noneho batsinda umukeba w'ibihe byose, umukeba Liverpool nyuma uko batsinze mu rugo ekipe ya Sunderland. Nekereza ko ikipe ya Manchester United yagakwiriye kuba ari byo yubakiraho mbere y'ibindi byose, kuko buriya muri ekipe nkuru impamvu ni ko kubitwa imikino myinshi igakomeza igashorerana, ikiba kibura ni icyizere kumva ko babikora. Kuko impamvu Manchester ya kera yatsindaga uyu munsi neje igatsinda suko yari ifite abakinnyi beza kuruta abandi bose, ahubwo yari ifite umutozo ubashyiramo ikizo bavuga ngo twebwe turi Manchester dufite twatwaye shampiyona umwaka ushize twanabisoma tugatwara n'iy'ubutaha. Ibyo ngibyo nicyo mbona kisa nkaho cyabuze, kuko habayemo imihindagurikire y'abatoza, imihindagurikire y'abakinnyi, bamwe baraza ari beza kwibona bikanga bagahita basohoka cyangwa bagatakarizwa icyizere bakajya kuri bench. Ibyo byose bihora bihindagurika biba buri munsi bituma ikipe itakaza icyizere. Ariko kuri Ruben Amorim baturiho amagambo meza mu yobozi w'ikipe ya Manchester United mu bya siporo. Sir Jim Ratcliffe yavuze ati mujye twese twabonaga ko bagiye kumwirukana, hatangiye gusohoka Marylis Close avuga icyo byasaba kugira ngo bamwirukane, nicyo gihe bamwaturiho amagambo meza bavuga ko bamubona nk'umuntu afitiye icyizere kandi ugomba kuzabatwara mu gihe kiri imbere. Ahita kubita izo match ebyiri zikurikiranye, harimo iyo match ya Sunderland ndetse na match ya Liverpool. Icyo cyizere cyo kumva ko kujya gutsindira Anfield nibyo Liverpool ntiyari nziza muri n'ubu ntibirashira, nubwo yatsinze ikipe ya Frankfurt kuko nta muntu utatsinze Frankfurt, ariko gutsinda match ukajya gutsinda indi Anfield mu buryo nka buriya wayoboye umukino bakakwishyura ukongera ugasubizaho lead yawe, ni ikigaragaza ko hari icyo yakosoye. Afite abakinnyi beza kuko Kunya wenda nubwo ataribona cyane, ariko Brian Mbemo we byatangiye kuza, yewe na Benjamin Sesko, abakinnyi bashya biyongereyemo bose n'abakinnyi bari bafite imibare myiza muri shampiyona ishize. Noneho nk'aba babiri bo muri Premier League bari bagejeje kwitwara neza, umwe yatsinze 20 undi atsinda ibitego 15. Zone ibitego 35 bazanye babikuye mu makipe navanga ari ku rwego rwo hasi ugenje na Manchester United. Icyo cyizere bagize umwaka ushize no gukomeza gukora imibare bishobora kuba byafasha na Manchester United gukomereza uko basanganywe na Bruno Fernandes uhari umeze neza kuri ekipe. Noneho bagiye cyane no mu rugo
ko Brighton ikintu cya mbere yanga umuntu uyitinya. Brighton iyo yeretse ko ushaka gukinira inyuma iraza, kandi ntabwo iza ije byo kuza gusa byo gupresa, kuko ari ukuntu umukinnyi akora pressing kugira ngo umunyezamu atere umupira imbere, ariko atabishyizemo ubushake byo kuwumwaka, ari ukugira ngo umukino ukomeze. Brighton ni ekipe ifite amayerema abizi. Nk'ubu ngubu turimo turavuga ekipe ya 2022 isigayemo abakinnyi babiri cyane. Bivuze ngo abo bakinnyi barabizi ko Yakuba Minteh arabizi ko destination ya nyuma ntabwo ari muri Brighton. Umuntu wo muri Gambia ntabwo yakwifuza gukina muri Brighton nk'ahanyu. Ari muri Champions League, arabizi ko atari muri ekipe nziza. Yakwifuza no kujya muri iyo Manchester United cyane. Arabizi ko ba Yves Bissouma bahaciye bakaba bari muri za Tottenham, nayo yakwifuza kujyayo n'andi makipe atandukanye. Aba bakinnyi ba Brighton bashyiramo imbaraga z'umurengero zo kugira ngo biyerekane, kuko niba bitsinda Aston Villa nta muntu uzaba warebye match. Ariko baje bakagaragura Manchester United, aba scout, abanyamakuru, abantu bose biba byaga ni kuri wambonye, ni nko kugwa mu isantere, ni nko kugwa mu isantere rwose. Kandi igare rikunda igare ntabwo rijya ritura umunano abantu batareba, rimukubita mu isantere, abantu bose bari ko barakuriye. Isoko ryaremye cyane kabisa. Na Brighton yo ni kimeze. Brighton ino season ntabwo yatsinze Man City, yarayinyoye ikoze comeback. Bivuze ngo iyo Brighton isanzwe ikomeye. Manchester United n'umwanya wo kutwereka se nayo yakize. Manchester United ikubise match ya gatatu yikurikiranye, twavuga ni magambo, twahindura imvugo tuvuga ibindi. Ariko niramuka ikubiswe na Brighton, turabona ko yatsinze Sunderland koko nk'ikipe izamutse, nibyo inatsinda Liverpool kuko derby hari igihe uza nayo bakakunoba ukayitsinda. Ariko nibwo Brighton izava ko n'ubundi ubwo nyine ubwo ari yayine. Ariko ndabona match ya Manchester United ndetse n'umutoza Fabian Huzra nawe uko yateguraga Manchester United yandi datsinda match ebyiri, ntegeza ko atari yateguye no Manchester ifite morale yo kujya gutsindira kwa Liverpool. Danny Welbeck is back mu rugo, danze bikunze. Ariko Danny Welbeck uyu mutaramu witwa Adelari kari gukurikirana amakuru ya Thomas Tuchel. Welbeck ko waratsinda ibitego ko batajya bamuhamagara muri National yarasezeye. Oya, aramutekereza se. None se watekereza umuntu nka Ivan Toney wo mubara bo muri Champions League ugasiga Welbeck? Ubundi se bara niba ikintu uzari gukina uyu mutaramu wa Tottenham. Indes. Umutaramu wa Tottenham utayiza. Amagarwa se uva muri Tottenham mu kipe cy'igihugu. Muri Aston Villa. Tottenham. Amwata kuva muri Tottenham muri iyi minsi ari guhamagara. Ariko yaramaze iminsi ahamagara. Uravuga Solanke. Ibi cyo kira Welbeck ataki. Saramagarwa. Sheri saramu. Ari Oli Watkins na Welbeck watinya ne muri no minsi. Natinya Welbeck. Afasa nukuri. Ariko Welbeck ari preza. Aziko Aston Villa yageze kuri jone ya kane. Kuri Tony wenda nshobora kugira niziripendwa. Kuri Watkins niziripendwa. Erega mwevaga wenda nk'umuntu ngakubise ngo match 5 reba Watkins mu myaka 3 ishize. Who is wari we? Kandi ugereranyije Watkins na Welbeck kuri match zikomeye ninde uri preza cyane? Erega reka nkwereke umukino wabo bombi uranyuranye mu buryo batakamo, ko Welbeck wakunda amakomba kuba gongana n'abataka ariko akamenya no gutsinda, kikamenya no gutsinda. Sindisha imitwe. Watkins we n'umwata kukunda ama espace, ahantu yirukanyira, ahantu acumukira aba defenseur bacunga agiye. Ariko nyine uretse ko uyu mwaka w'imikino wa mugani ntago forme ze ari nziza, kuko afite igitego kimwe gusa muri match 12. Yageze kuri jone ya kane y'ikipe yine muri champion ngeze professionnel mu Bwongereza itaratsinda igitego. Ariko niba mbyibuka neza itsinze match enye zeruka, siko bimeze. Bimeze neza muri Istanbul, neza yagarutse itsinze match enye zeruka. Ariko ntago kuri Oli Watkins ntago bikuraho ko nko mu myaka 3 ishize imibare yanyereka ko atsinze ibitego 60. Byibuze 20 kuri saison. Toute competition. Nk'umwaka ushize yarashe 17. Saison yari yabanje 27. Yari mfashe imyaka 3 ishize ukuyemo uyu nguyu twatangiye. Saison no 23, 16, 24, 27, 25, 17. Nubara no assist
last season afite assist 14 yari yabanje 16 so urumva mwataka rero okay Welbeck fine ashobora kuba yaratangiye neza ariko batwara batatu ngiye mbona ko kugira utware hagati ya Dominic Solanke nande nko mu gikombe cy'isi Welbeck ngiye mbona yaguha ibitanga wamwe iyo sports okay reka turakomezagana mu byukuri reka twerekeza ku isaha y'isa 3 ku munsi w'ejo ni inkera ya Premier League mu byukuri kuwa gatandatu saa 3 z'ijoro Debiz Brentford irakira Liverpool match y'umusifuzi Simon Hooper hanyuma umusifuzi wa kane ni Tim Robinson kuri VAR ndamubona Chris Kavanagh hanyuma Arne Slot kera kabaye umuvandimwe yitwaye neza with Florian hagati mu cyumweru umuvandimwe yatanze assist ebyiri muri match mwatsinzemo Frankfurt 5-1 tubyemera nazitangire ku butaka bw'Ubwongereza byo gusubira waba gashondo mukara ntabwo dushaka kubyakira assist kuri Cody Gakpo Mates ndetse na assist kuri Dominico Szoboszlai ku bitego batsinze izi assist ebyiri z'umuvandimwe Fran Wirtz urabona ari umukinnyi ugifite icyo gutanga muri Liverpool cyane ko imbere mu gihugu nkuko Samira bivuze imbere mu gihugu ataragaragaza imbaraga cyangwa se umusaruro ndetse wanapurva amafaranga yaguzwe Ruben Amorim uragira icyo uvuga byanze bikunze kuri umuvandimwe witwa With Florian. Yeah, I find this always a bit funny because his second assist, we call that an assist. And the 1-1 we scored against United, that's not a goal involvement for him, where I felt that was more difficult to do, what he did against United, than what he did for the 5-1. But the assist to the 4-1 was good, but I think his general game was something and I think the Liverpool fans liked. And we've seen more of that already. But as always, if you lose a game of football and you do the same things then when you win it, then the focus is on the negative things. And if you win a game of football with 5-1 because you scored 2 set pieces, then all of a sudden everybody is talking about the few good attacks we had during the game. And I said many times against United and against Frankfurt, from open play we generated the same amount of chances. But the difference was that we didn't concede a set piece, but we scored 2 set pieces. Yeah, I find this always a bit funny because... atereka rero mbabwire mwa abanyamakuru mwati ibintu biranyica cyane biransetsa cyane uburyo assist yatanze ya kabiri dukina na Frankfurt nayo muyita assist kandi ibyo yakoze ku gitego twatsinze Manchester United mbona ari byo byari bikomeye cyane kuruta uriya mupira mwita kari assist. So ntekereza ko yaradufashije gutsinda ikipe ya Eintracht Frankfurt ibitego 5-1 ariko muri rusange umukino yagize njyewe ubwanjye narawukunze.